Assalamu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videoda Urganch shahrida yangi qurilgan 8 qavatli binomiz 2-qavatdan 59 metr kvadrat 2 xona kvartal qo'rqcha xonada sotuvga chiqdi. Lokatsiyamiz obunachilar Nurli Hayot mahallasi. Bu tomda yuridik kollej yo'ldan etiga bir 20-30 metr keladi. Yine zamonaviy avtobuslar ham qatnov qismi yurishlarga obunachilarni joyida. İşte padizimiz yine. Lift işlet tuttu, kərüş dolu, üzerinde konteyner xanası var. Balalar oyun yaxlanma. Acayip mənzərəli edəcəklər xana. Gəlinlər, görünlər, savda qılaverinlər bunlar. Arzanlıqda 280 milyon som ekan bunlar. Savdalaşlar. Fakat nağd pula, bilinçli subsidiyadan verəcəklər yox. Nağd pula şuram etibarla alınır. Bunlar Bismillahirrahmanirrahim deb avzor etsək 8 qavatlı bina 8-ci qatında joylashgan 59 metr kvadrat 2 xonalı kvartalımız. Hacatxana bir də joylashgan, uzun koridor, çepdə joylashgan oshxonamiz. İstizimdən nə gətirək obunachilar, istizimi uzunda var, soğuk su gəladi, qaz tez arada daxiladi, xullas. Az köp domlada 30-40% qaz yox. Şuna vatib ötüş kerak, aldavaş kerak. Kərüş dom, müstəhkəm qurulan. Bu xonamıza gəlsək obunachilar. Mehmonxonamızdan geng ekan bu. Bir safardan götürülgan. Sanuzillərimiz yine top montajı 100% bitken. Benim yine spanyamız. Halasanslar bunu. Obunachilar köp adam sanuzilni kichkinatib, bu yerdan bir xil etib ishni etib qo'yibdilar. Hojatxonam sanuzillar qo'yish. Shundan narxincha sanuzillar uchun narxi 280 milyon so'm. Lokatsiyani ko'chak vaqtini kuzatdik. Mesela alaka üçün numarasından 88 530'nu 88 601 70 alaka çıkarsa fakat nağd pula satılan 280 milyon son 2 kalan. Sağ olun.